kwathi ngeminye imihla ikhulunywa indaba esitimeleni napha nabantu ngalapha balungiselela iphasika njengoba kusephasikeni nabangayifani bemhlophe bayangena esitimeleni bezolalela ukuthi kuthiwani ngoShembe. Yasiyahlala inye inkosikazi yasiyalela inkonzo kwakhulunywa kwakuhle esitimeleni. Awungamuka umuntu ovalo intshuma yesitimela ukuba besibaphilisa abantu. Akekho umuntu obekhuluphala nje umuntu obehamba ngesitimela. Amen. Ngoba ekseni isemini intambama kudliwa izwi leonyazi lwezulu. Amen. Nalo nkosikazi wafika wahlala walalela ngoba kuhle ukulalela amaNazaretha. Amen. Uma sungenile eThempelini thandaza lapho inkosi cela ungene nami masungipha inhliziyo nezindlebe zokulalela ngilizwi elizokwehla ngalesi sikhathi. 24:4 John. Lonkosikazi wahlala wayilalela indaba kwalungiswa kwayiwe phakasikeni kwalungiswa sesekulungisiwe ukuthi khanje kuye phasikeni yahlela itekisi kuyokuyele koFlestaff kwangena etekisini kwase kuyahanjwa yahuba itekisi iBlack oFlestaff yahamba endleleni ithe mayihamba endleleni kwabe sekuzwala ithi qhu base babemeza uJesu awumsindisi size kuwe nakho sifa yahamba itekisi kwabonakala ukuthi hayi ibheke phansi ehosheni bakhala abantu wangaphendula uJesu uhlala kude uJesu bamemeza kwanhlanga moya nomoya wasiyakhumbula omnye unkosikazi uthi ngehamba esitimeleni wathi makuvelelwa ingozi uhamba ngemoto othi awuShembe. Amen. Uthi wamemeza unkosikazi wathi awuShembe unyazi lwesulwenza isimanga itekisi yasiqonda kwisiphunzi nje esincane yafika bisiyama itekisi isibheke phansi esiwini ngalo Shembe yasiyaphila baphila abantu onyazi base bephuma abantu baphuma behliso ziphu bashobingayo bapheka abanye ngalapha bekhipha uvalo omnye usezenze njalo. Usethi udriver hawu ngoba thina sikhonza uJesu ubani othe Shembe wasuyile nkosikazi uthi udriver thatha lo 100 rand uhamba uyobonga Shembe uthi ngetekisi ikhathi ibheka phansi esigodini kuqhamuka indoda efaka izicathulo ezinhle ifaka ijazi emhlophe nesigqoko simnyama yafika imisi itekisi sifuna ukuthini maNazaretha uthi ngeleso sikhathi esebhekelena ngemuva kuleli jazi elimhlophe libhothi Shembe is the way. Yes abeka hambisani lezi zindaba lezo zindaba like Jacobs ziyasebenza insizwa kuhle la sikhona manje sesikhulume ngoShembe. Amen. Imlomo yethu nendebe zethu ukuphefumula kwethu asiphefumule ngonyazi lwezulu. Asingasifihli izindaba zonyazi la sisebenza khona asiphefumule uShembe. Amen. Basebenza lapha ibhusha la kusetshenzwa khona ngesikhathi kusetshenzwa lapha amaNazaretha kukhona abantu abangayifuni indaba kaShembe iyakhuluma lensizwa base bemakhela uzungu ngoba ngoShembe mongakazona ungakaphelele ekholweni mongabi nasisitha fanele mawukhonza kulolu inazaretha yiba nesithi yiba nabantu abazokhuluma ngawe yabo mohlezi uhaqwa njalo wona umuntu wamahaqwa iNazaretha hayi ngokafiki la kuyiwa khona yiba nesitha. Ya sase seyifukela lensizwa lemsebenzini ubikhuluma ngeyindaba ekhuluma ngoShembe. Babe seklabayi njoba sisebenza lapha ebhusha njena yinye into efuneka siyenze kothi intambama sekufakwa inyama ngaliyana kuma storeroom mase siyavala. Kuze sibone lo Shembe wakhe. Uma kwahlelwa ilutho uzokhuluma uthini ngoShembe? Wafuna ube khona izehlo esikwehlelayo usufakaze ngoShembe. 24:4 bafowethu bayathola incwadi. Hawu bakithi. Abampo. Job 24:4. Yeah. Abampo. Bayabakhipha endleleni. Amen. Usibusise.
28 emthandazweni wokuvuka. Asingabakhipha abantu endleleni yonyasi lwezulu. Kepha into efanele siyenze asibaqoqa abantu bezongena ligcwale leli thempeli. Mase beba inhliziyo abantu bakule thempeli kuze ikwazi ukumila ihlahla. Ngoba izihlahla ziyakhuluma uthola ukuthi isihlahla simili kanti kunomuntu onenhliziyo ebophile ngaphakathi uthi lento ayingenzeki. Kodwa ngokukhuleka kwabantu ngaphakathi ethempelini ubona ngezihlahla zimila ukhombisa abantu bakhona babambisene. Yasebenza basibelakha leli icebo ukuthi namhlanje na siyamvalela umuntu okaShembe. Babe sebe ntambama sebefaka basibothi nangiyana eseyongena babe sebeyavala babe sebeyahamba basibema ngaphandle wathi wafika umlungu wasiyabathatha abusikehanjiwa akubheka kalikhono yedwa kanti uShembe wayibhala incwadi ngalomuntu. Wahlala bathayi namhlanje siqedile ngomuntu okaShembe. Sikhathele indaba kaShembe emsebenzini sesizohlala kahle ngaphandle kaShembe. Kwasa kwathi ebusuku ntambama ngabosikisi le ndoda ihlezi ibisiqala isizwe lamakhasa yasiyakhumbula igama lokuthi onje yilesi sikhathi fanele ngibiza uShembe yabe siyathandaza lensizwa ithe isathandaza ithi phezulu kwabe sekwehla into ezilangabi yehla lento yama yehla lento lena yazothi iqibithi phambi kwakhe. Yasiyafika indoda efaqwe esimhlophe isigqosi imnyama nejazi elimhlophe yathi mntanami uzohlala phezulu sekuseni wabasa umlilo ngaphakathi efrijini yafudumala lensizwe yokuNazaretha ngoba ibisishembe. Amen. Nawu mosenkingeni bisigama likaShembe. Uma ubona ukuthi unenkinga othi Jesu uthi Shembe uthi Jesu uthi Shembe kuyahambisana. Basinyezi ngoShembe ngoba uphila. Yafudumala lensizwa yafika ubuthongo yabe siyalala babe semnyakazisa into yasezulwini yathi uThwalofu asithandazeni wabe sekuyathandazwa waphinde futhi wathi ngizokuvusa ngehora lesine bahlala la ngaphakathi uthe mabehlezi ngo4 ekseni yaphinde yamnyakazisa into yasezulwini yathi futhi isikhathi sokuthandaza. Asingakhohlwa ikhazi ukuthandaza. Asingathandazi mhla sivelelwe inkinga. Mhla kudlula inkinga sekudlule nomthandazo. Khona umuntu okugqugquzela ethi hayi asambeni siyothandaza ubheka ukuthi unenkinga ke lo muntu leso sikhathi u6 uyawazi u12 uyawazi u4 uyawazi uma inenkinga umuntu. Yavuka ngo4 yamnyakazisa isitho yasezulwini yathi ivuka isikhathi sokuthandaza yavuka bathandaza kwathi ekseni umlungu uye ovula lapha egarage lebhusha wavula umlungu uthe mayesevula umlungu yaphuma lensizwe ngenamnyocu wabaleka wonke umuntu wagcwala istrati wasebuza umlungu athi hawu wena ulale lapha wathi ngilale lapha ungene kanjani lapha uthi ngivalelwe izolo. Ngoba biza uShembe bavula kuvaliwe la kumnyama khona uShembe ukhanya ibonkosi waseyababiza umlungu wababiza wathi osanda wathi bawuvalele lo wonke umuntu amasa akakho umuntu owaziyo. Isinkosi sesephameni uthi umlungu kulensizwa njengoba uyiNazaretha njena suwela namhlanje nonke futhi banilandela lo muntu. Amen. Silapha manje noma singashiswa ilanga uShembe yazawadla manje umuntu. Nawe ungakayifaki ingubo emhlophe ungabuka umngani masuthi hayi nami ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni akuvume kuwena enhlizweni ngabuqala. Futhi nathi asingabashusha abantu sithi wena nawe khetha inkosi cha linda isikhathi siyeza isikhathi sabo umuntu eqala abuke mase kuvuma inhliziyo ukukhonza la ekhaya ukuvuma kwenhliziyo. Amen. Senhlala phansi ngala imkhomasi 28 emthandazweni wokuvuka. Usinike izinhliziyo uma uhamba uze ethempelini inkosi ngiphi inhliziyo namhlanje noma ungahlala eduze kwesitha sakho ngicela ukuthi inhliziyo yakho uyisuse eduze komuntu ongamfuni kodwa ubheka amazwi azokwa namhlanje kuleli thempeli. Amen. Ngoba uNkulunkulu kwenza ngamasibomo ngokuhlalisa eduze kwesitha zokugcina imithetho yakho. Usinike inhliziyo yodwa into esho uNkulunkulu ukuthi sinike izinhliziyo zokugcina imithetho yakho. Ngale mini osivuse ngayo ebuthongweni ebesingenamandla usivukela kubo ngaphandle kwakho. Inkosi kubusisa kungaba iphutha ukuthi ushiswe ilanga kanje uzophuma la ungazwanga lutho uthi ngcono bekhuluma usibani bani. Yazi umuntu ekuzondela ukuthi umnyama
njoba nginjena nje ngokwebala omunye wangibuza omunye wathi wasimilana wazana nje noma washa wabantu awushema yabo ngathi mina uyazi khona umuntu akakuphoxe ngikhumbula ngifika kwelinye ithempela ngihamba nanhlasi ingcimfe yakithi muhleke umngami ngihambela naye ngidabukelile ngisingiyazibika athi umuntu akusemthaphi yami ngizibike athi akuyemthaphi kuyasiza uba iNazaretha kuyavulelana entweni ezinhle hayi nami ngafika la ngasibika thema ngisibika yavuma intokazi yakangcongo ayangidabukela ayangithanda ngalobola ngeza ngokuhlala enhlezi khona ngisebenza njalo ngamasabatha eattenda yena ngamasabatha ngelinye ilanga ngathola ithuba ngangena ethempelini sese ngene ethempelini nganikeza inkonzo kwathi mhla sophathela usibaba Simelane baqala babona umnyeni walomakoti omhleka ngayo awu bazobaleka These iphumile inkonzo basebeza kimi bathi awusiyabonga baba ukubonga wasethomunye umama wathi mntana umuntu cha niyakwazi ukudla iboza indoda enje ushembe umhle kangaka asithandanele eNazaretha noma bengakhuluma bethini kodwa bekezela kulolu hambo ukubekezela kuzalani impumelelo uthi ungangcongo sengihlala phansi bafowethu ngiyazi kumnandi ukuphatha umbhobho ngala emkhumasi nami umngcongo usebenza la ku prospection esebenza umkakhe uMangcongo usemakhaya ngale kumkhumasi uyazi abantu basemakhaya bawasha emfuleni ngazi umuntu wasemakhaya ujatshiswa into encane ujatshiswa nje igwebu ukuthi liphezulu komfula thina sawasha emadolo sashaya ingqakala sagcoba ibreeze wawasha uMangcongo wawasha uMangcongo uthema iwasha uMangcongo bayazi abakhulele emakhaya babe sethatha ingubo esezibeka phezulu kwezihlahla ezenza zithi uhwamuka wayibeka wenza into zakhe uthema seqedile waseyiqoqa iwashing yakhe uthema iqoqa iwashing yakhe eyifaka ku basket wakhe wabe sewuthwala esehamba uthe esendleleni wabe seyakhubeka esiyawa siyaquleka kanti khona umuntu obukayo wasehlaba umkhosi wabe sekuyakiwa phansi lapha ezansi mafyo noNgcongo naye mkhulu ngithi lapha endlini usukudla kakhulu ngoba khona isikhathi la ufike ngiqukule khona hayi dana no ngoba manje ngeke ubize phela indoda kaMakhelo izokulekelela ngoma isifikile ungazi sobamba ngenhla noma izobamba ngezansi niphushe niyofaka emotweni ayibonkosi sela ngengane umuntu akadla asikala ayibonkosi thina sikaniwe bafowethu sibabamba umnkethi sizwe neyiweight wasangabambeka nomganga ayibonkosi kuthiwa ikhopheli izovesa indombokwayo kwabe sekwakhiwa uhlaka lwakhiwa uhlaka bayakhumbula abantu abadala uhlaka lwakhiwa uhlaka ngoba mkhulu phela lo muntu ufanele aqubulwe ayisiwe ekhaya wabe seyaqubula uMangcongo wasefika kulolu hlaka wabe sekuhanjiwa kuye ekhaya uma kufika ekhaya umuntu ke esikhathini esiphambilini obengayisiwe emoshwali kodwa behenqwe emsamo wasebekwa laphana wasekufonela uNgcongo kuthiwa uNgcongo buye emsebenzini uphuthuma uze ekhaya waseyafika ekhaya ngempela uNgcongo unkosikazi wakhe usedlulile emhlabeni umyeni wakhe ungidi egane uMangcongo wafika uthola umnimqoqo usehambile emhlabeni kwase kuphoqela ukuthi akungena umlindelo wasiyangena umlindelo yabanje inkonzo umlindelo uthe phakathi nenkonzo kwabe seqhama umuntu ongenalutho wabe sethi uma umuntu ehambe emhlabeni ezithwele lokho ngaphakathi kuye kuyakhishwa kungcwatshwe nakho ngokwakho bangaka abantu abaphansi abangcwatshwa nezingane zabo baningi ba fanele sihluphe manazazi ngaso sonke isikhathi asonike esinile abantwana abahambayo emhlabeni ngoba isincwadi yaIsaiah 49:50 ithi asobakhumbula abantwana abaphuphuka mhlawumbe uhluphe kangaka nje awukazi ubenza ababelethisi udinga uswele wathola umsebenzi uphele yonke into kanti inkinga ababelethisi bayinkinga abanazaretha naye nonkosi le ndoda yabe siziba ile ndoda ekhuluma ebusuku ngasasa kwasefika umuntu ogqoke kahle esekhuluma ukhuluma okufanayo nokade kukhona ngayizolo wathi uma umuntu enenyanga eyodwa zimbili esithwele kuyekhishwe lokhu okusuku ngaphakathi nangcwadi ngokwa base beqala beyilandela indaba uba kubi kulalela umuntu onemali umyeke umuntu ongenamali ize kufana bathi liyagcina
wabe sebuza ubaba uthi manje ngenze njani kwathi hayi thatha isigodo laphana usibaze usenze insengwa mase usibazile wasaba insengo siyophenduka isikhali mase ubhudluza umkakho ukhiphe konke lokhu uze la kumatshe ngokwakho ngaso sikhathi ubaba uGidi waseyakhala zayehla izinyembezi wabe seyahlobelela umfundisi wathandaza isikhathi eside ethandaza ngesikhathi ethandaza thokwase eqhamuka indoda nesigqosi imnyama nejazi elimhlophe laqonda emseleni la kulele khona umkaNgcongo wafika wasevula uthe mayivula kwabe sekuphuma konke lokhu kanye nezinto zakho kanti khona ingane lapha ebuka ukuthi kwenzakalani mabethi amen bavula amehlo yonke into isiphumile ngaphandle awunkosi ubani ozochaza kwenzakaleni yilo mntwana omncane ingakho masize ethempelini singabashiya abantwana ngoba bayikusasa lethempeli amen kuyisibindi umuntu athi bantu abamisamba sayithempelini ahambe yoba nenkingo ezikune eziqhubekayo ethiwa hayi inkonzo kama inkonzo kababa emzini weNazaretha kade egqoke bemhlophe selihambile wena kade ukhonza emva kwalokho ubone sekuvuthwa umlilo sesidlula sesikhomba sithi yeka lesasihlala sakhonza babona khona umamba lapha ngoba uthatha inkonzo ayifana seyinganeni inkonzo maNazaretha sifake naseyinganeni amen inkonzo singayenzi sibe yethu ngaso sonke isikhathi cha maNazaretha nami ngivulela nje insizwa ngicela ungamdi kakhulu inkosi busenekuzwile